ngasi yamna nuaiba India gi oina revolutionary activities ki matang da yam nuaiba topic ni ina lokholak lebasi ko Hindustan Republican Army natra association haina khangnaba organization asigi matang da Hindustan Republican Army asi karam kanda founded tawgi ge haiba taragadi October 1924 da in Kanpur da ko kanana founded tawki hai tardi Ram Prasad Bismil Jogesh Chandra Chatterjee amasung Sachindra Sanyal sida photo ulake aduna hariba Hindustan Republican Army natra association ji leader sing si photo ulake yong ko mukoi si yamna maru oye mukoi gi activities e Indian freedom struggle nainaba matamda yamna maru oy yong sida photo ulage Ram Prasad Bismil Jogesh Chandra Chatterjee amadi Sachindranath Sanyal haibasing si leader ngakani ko Hindustan Republican Army natra association haiba organization si ado makhoi si organization ama tar kum matam si da fund da kar oidana paisa nungsa si da kar oiba aduna makhoi gi pandam se arm rebellion toraga British ki kano se arm rebellion toraga British ke mayok lan hobutu ne khulai par hariba khulai sing adu laina na wi da makta makhoi gi fund gi da makta makhoi no warep amal lawra me ba Kakori train dagi lut tawse haidura paisa lut tawse na warep am lawra me ko ona Kakori haiba se UP Lucknow da leiba train station amane masidagi lut tawraga paisa lawraga British ki ko paisa si British ko idune koi paisa si lut tawraga khulai laina bugi fund oina bai da makta koina lut tawra se haina warep amal lawra me ko awdai de August ki tang mapan da lut tawdoine ba ri train si moi train si paisa treasury haitari si lut tawdoine ba yare ko adogi matang su lirakke ba ko aduna ngasai gi Kakori train station si da moi pochai hural na ba paisa hural na ba lut tawna ba haitari mi nipana lu sabati mamala e ba ko Kakori si kada leba ne ba Lucknow da leba train station amane ba ko aduna soda lakpa sida paisa hural laga moi gi khulai ga lut tawre adu khulai ga leina ba gi damakta halakhi Kakori train accident ko ba si kaiba Kakori train incident ai wari si khanga de dum mai auna si wari si khanga di kaw do to helani fare adu hariba incident se British na bichar taw ne ko bichar taw matam sida leader mari se yong leader mari se yaur se Ram Prasad Bismil Asafullah Khan ani Roshan Singh amasung aduga Rajendra Lahiri makhoi mari se Kakori train accident gi mari laina fasi tawga hat toine British na ado dai di makhoi mari se na oina fasi tawga hat khiba dai di tai na oiba leader adi na oiba mayam lehori ba revolutionary